116 TV. Enjoy your digital life. Munyana ravenga, jana zishaja ravenga, gitifu ravenga, mutari shofera ravenga, darukuna gen, darukuna gen, darukuna gen. Munyana ravenga, jana zishaja ravenga, gitifu ravenga, mutari shofera ravenga, darukuna gen, darukuna gen, darukuna gen. Oh, no, 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 no. Cyana we nene iki cyana kujya kitike ntabura byose ndagasiba ni cyana mahane kibigize ngo rero afite ikibuno nicyo ndagasiba ntaga kiracyana ni cyiza koko kibu jamani umva profit Imeze bite se man? Imeze sawa kabisa. Biragenda se mwana? Sha wallahi biragenda man ahubwo reka ntire kwinzima. Gihe cyaka ko nizo utwo dukweto iyo training naka kajama gwambaye hejuru man. Bonye cyana gutya gifite ikibuno. Namatanga no wajya gombe gusa kira kitubona muri Kongo. Miki? Kira kitubona muri Kongo. Sati difite ibuno bimeze nk'ibibombo. Yego. Nongocha mbana n'ibiraya hano jya kiraca muri Kanyagato kiroroshe none we bana we gira vuba mani gira vuba ni zamani nizi semusaza Samani urakoze mani Samani musaza unconeshe ntari imani reka nihuta saya turi kumwe Imeze gute? Nandi? Ese ko umuntu usa nkaho wihuta Bone sister. Ni mujyi hepfo gatoya. Harandi kuwareba hari awugeze ku karopo kari hariya. Umaze kubyimba? Nyine naje nari maze igihe cyayi. Uyu Rwanda nkaza mu dusporo. Oh my god, China. None se wamaka namba kawe sister. Sister Saura koze. Yes. One day I come to visit you kabisa. Thanks. You bobo. Yo bobo bani kibuno. Yewe cyana ari kugira kimve mu nzara nabisha. Wow, shiri bite? Uso. Biri gute sishikiraniwe neza pe. Umva je ndimo kambe mu mugize urubonye. Ngira rero ndatangaje shiri. Ubonye iki? Gutsinda. Gutangaza gusase. Ijumiwe bo kumara yanjye. Ngira rero. Mbomwe n'umutipe. Meze gute? Mva neze. Umunwa muremure. Mbaze ngo turutse he? Yego. Shari n'umukunzi. Mukatere. Mucaye ngo pase. Yego nyine. Mba mabere yacyakora. None wowe ndumeze neza. Pase mba meze gutya natse neza neza. Ni cyuki. Kibose. Rero. Nabyize biri. Nyanga salama Meze fresh kabisa. meze neza ntari Meze fresh ububi. kiragurike ariko ndeye kufite Umaze kubyimba? urangira ikiraka Wa agaki? ikiraka Yewe conesha vuba. sezera ku bushomeri kiraka cyo sezera ku bushomeri kiraka cyo cyabonetse ngo sezera ku bushomeri Shalaye n'inzara narifite ngaconesha yose basi. twagiye ahubwo ku kiraka shaka ibikoresho maze duhite duporomoka ku kiraka cy'ikiyede Uvuze ngo ikiyede? Ikiyede ahubwo ibikoresho hari umuntu nabitije iri hano imbere ahubwo reka tugere mite mureba tuhite tugikora vuba vuba. twagiye Rwose Shamani wabwiye ko ari kiraka cy'ikiyede none wazanye aha ngaha gutera amabuye man. Umaze kubyimba? kutari buze kuvuga Aya mani uba wambwiye kare man gari nk'ibintu ubuza naho wakintu. urabikora byanga ariko urabikora nutangira kurya uraza kumenya icyo basi umbizi kuri man reba nk'ipetero mba namba amafaranga bigura ukaza. Ugize ngo amafaranga nagize nayo watora Ayo natoraguye si ibyo ngibyo birakureba man. mu kanya amafaranga urayabona Oya man uburange oya gabanya umunwa njyozanye n'umunwa mwinshi ngiye twanabipfa man anga. Umunwa muremure. N'abantu namwe ngiye urazi wagaswe. kazi kari kugenda neza sera
dore kuba udakora akazi nawe turi bimeze bite ariko sinzi umamagaye kure cya gikorwa ndagaye alo umeze gute nanjye meze neza buno ndi kwitegura ahantu ugize ngo nyine nari ngiye kujya mu Bushinwa yari ari kunsakuriza ambwira ibintu byinshi nyine ngo hari kampani ntatunganyije niyo mpamvu rero nsubiyeyo kugira ngo ngire ibyo ntunganye ese aho ugira umunsi mwiza shushuve nawe no 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 bakenera n'andi makeya cyane amakamyo nk'atatu gusa nyine kugira uzabone hose huzuye nazo zizazanwa mu minsi iri imbere n'amabuye makeya cyane atari menshi yego ariko si barabona bari kuzahara n'ibandera bara niba mabuja bo kwishampi igenda nura mukobwa ndi kureba hari